uključujemo u eksperiment dvojicu prijatelja. Posljednjih godina oni su inovativnim idejama skrenuli pažnju pedagoga i van granica naše zemlje. Ranko Rajević, lekar po struci, Uroš Petrović, dečiji pisac. Svojim predavanjima ukazuju na nedovoljnu psihofizičku aktivnost u najmlađem uzrastu. Oni zato razvijaju teoriju po kojoj decu što pre treba stimulisati da svoje mentalne potencijale iskažu do maksimuma. A to je najidealnije izvesti u prirodi. Roditelji toga treba da budu pre svega svesni. Glavni su nama problem roditelji. Roditelji prave najveće greške. Kako? Zapravo, ceo problem se zove prezaštićivanje deteta. Zajednički smo pripremili plan. Preuzet ćemo decu na 3 dana. Roditelji su dali pristanak, ali ne svi. Neki su ostali kod kuće. Naši junaci već su nestrpljivi. Danas će biti u pravoj divljini. Prvi naš zadatak. Treba zapaliti vatru. Imamo luč i luč će da nam pomogne da to ide kako treba. Luč na dno, odatle će da krene plamen, a sve ovo što dođe preko treba da prihvati taj plamen. Možda za farbanje, pošto imam farbu. Za farbanje, nije to bilo ofarbano pa je toliko staro da se izgubilo. Izvoli. Možda za pranje veša. Za pranje veša, odlično na stara, ali to je i cijela daska. Ajmo. Mislim da je za cipele. Da je zuvanje cipele. Kako zoveš? Vladimir. Vlada je shvatio. Stoji pored kuće, zove se sluga. Ima deo za muški, za ženske cipele. Staneš pored kuće, uđeš kući, kaljave cipele i skineš. Aplauz za Vladu! Bravo! Bravo. Izvoli! Početkom septembra u prirodi sazreva divlje voće. Drenjine su tu, na dohvat. A drenjina je poznati prirodni vitamin C. Ovo smo baš i hteli. Deca se brinu sama o sebi. Nema roditelja da ih zaštite. Uostalom, zbog roditeljske preterane brige i zaštite, mnoga deca nisu dobila odobrenje za ovaj izlet. Glavni su nama problem roditelji. Roditelji prave najveće greške. Kako? Dete se najviše razvije do 6. 7. godine, apsolutno najvažniji period je od 3. do 5. godine. I dete tu ima ogromnu energiju, jer mi smo živo biće za kretanje. Dete trči, skače, prevrće se, skače sa fotelja na fotelju, sa fotelja na kauč i dete koje to radi. Roditelji, najbolje bi bilo da ga puste u park, ali su uplašeni. Dobar. Ne, super. Neki najmanji. Ide polako. Kakav je? To su gradska deca. Mi smo baš gledali gradsku decu koja nisu bila u prirodi. Ali ovo su znatiželjna deca i hoće da idu i žele da isprobaju. Imali smo mi problem kad smo pravili grupu, neka deca nema šanse da dođu. Da spavaju u šatorima. Tu su bube, tu je, možda će da padne kiša, šta će da jedu. Ovo su deca koje su gradska deca, neki su, eto da kažemo, i razmaženi, ali ovdje su sad prvi put sa nama potpuno neteknuta priroda. Jeli su pečurke, jeli su juče, sakupljali lekovito bilje, sad hodaju bosi. Inače, retko da vidimo gradsko dete da hoda boso. I čak je na plaži, malo kad sam gledao, imate sandale za plažu, još uzme druge sandale kad ulaze u more da se ne nabodu na neke kamenčice. Ali da vidimo dete negdje u prirodi da je bosonogo, to je skoro nemoguće. Evo ovdje su cijel dan bosonoge. Po šumi, po livadi, uopšte ovo nije uređeno da bi sad mogli da kažemo da idu, ali oni uopšte ne obaziru pažnju na to. I mislim da ovo njima veliko iskustvo i da će preneti svojim drugarima. Šta misliš, da li bi neke tvoje drugarice, kad bi im ti lepo sve ispričala kako je bilo ovdje, da li bi došle sa tobom? Pa bi. Sve? Ne bi sve. Koje ne bi? Zašto ne bi? Pa zato što su one više navikle na kompjuteri, laptopove, Stvarno? telefone i ostalo. Misliš da im ovo ništa nije interesantno ovdje? Ne baš. Pa možda zato što su navikli da je sve čisto, da je sve asfalt i tako. Poruka je jasna. Neka svako nađe bar parče prirode za svoje dete. Mi smo imali jednu školu, neću da kažem koja je škola, gdje je direktor pred 2 godine zvao da dođemo, Uroš i ja da napravimo predavanje. Pitao sam šta je bilo, šta se događa. Pa kaže, dobili su potpisanu peticu strane roditelja da zabrane trčanje kroz šume, imali su školski kros.
I roditelji potpisali peticiju, preko 100 i nešto roditelja, da dete ne može tu da trče, ako zapne za koren ili uđe u neku neravninu, povredit će koleno, možda lakat, i da će oni tužiti školu. I šta je onda na kraju raditi? Pa ništa, šta su zabranili su, trčali su u dvorištu, 3. razred 3 kruga, 4. 4 kruga, došli smo na predavanje, bili su roditelji, povukli su svoju peticiju. Tako da roditelji su zapravo problem. Da je ono porazno ne samo za njih, za te roditelje, nego porazno za cijelo naše društvo. Pa na kraju cijelo društvo plaća ceh, a ono što je važno da kažemo, pošto se često nalazimo u situacijama, zoveme roditelji, nije kriv učitelj. Ja znam učitelji, oni se stvarno trude, daju sve od sebe. Nama deca dolaze sve manje sposobno. To je krivica roditelja. Moramo svi zajedno da brinemo. Šta smo htjeli sa ovim eksperimentom? Prvo, posmatrali smo decu i oni su imali 3 nezaboravna dana. Roditelji su mogli da vide da nema nikakvog rizika poslati dete u prirodu u Srbiji. I onaj došao je trenutak da treba misliti i o planeti. Deca treba da neguju ljubav prema prirodi, a tu ljubav imaju od rođenja. Kada odrastu, znaće da je sačuvaju, a to je u interesu čovečanstva.